turabashimiye tubifurije kugubwa neza nshuti bakunzi kandi bakundwa ba radiyo televiziyo n'uriya mashariki ndetse n'umuco wacu TV. Tuje mu makuru yo ku itariki ya 16 z'ukwa 9 2024. Amakuru muragezwaho nanjye umushakamba Maurice mfatanije na mugenzi wanjye Sentama wiriwe neza umushakamba murakomeye. Yego turakomeye n'amahoro. Yego Reka twite tujya ku ngingo z'ingenzi ziburanga amakuru yacu yo kuri uyu munsi ku itariki ya 16 z'ukwa 9 2024. Inkuru ya mbere nuko Perezida Tshisekedi yemeye kwakira abajenosideri ruharwa batandatu babaga muri Niger, bamwe barabuze ibihugu bibakira kubera kurangiza ibihano, ariko n'ubundi ni abajenosideri birumvikana, kandi bibaye mu gihe bivugwa ko iri gusigiriza cyangwa Kinshasa iri gusigiriza iri no gufata neza FDLR. Indi nkuru nuko urubyiruko rwo mu bice bikontororwa na M23 rwijeje M23 kuyiba hasi. Indi nkuru kandi nuko imyanzuro y'inama ya Rwanda ikomeje kuba baringa mu gihe rwose biri kumara amasaha arenga 28 inama isojwe, kandi twarabonye amafoto bashyira umukono ku buryo bumvikanyeho ariko bigizwe ibanga cyangwa biracyari baringa. Abacancuro bo muri Israel nibo Tshisekedi yashinze umutekano we, aho bivugwa ko aribo bari imbere ku mubamurinda, ndetse turi bugere mu gihugu cy'u Burundi turebeho umupolisi ukomeye yafashwe ari kwiba essence. Izo nizo ngingo z'ingenzi tugiye kugarukaho bwana Sentama. Yego nibyo koko, reka dutangire turebere hamwe twinjira mu ngingo neza. Turebe ingingo ya mbere. Tshisekedi ngo yaba yemeye kwakira abajenosideri batandatu. Turabita abajenosideri kuko byabahamye, byarabahamye n'ibyaha baburanye birabahama, nubwo barangije ibihano ariko byarabahamye. Rero Tshisekedi ngo akaba yemeye kubakira kuko hari harabuze igihugu cyemera kubakira. Kandi umushakamba ngira ngo iyi nkuru wayikurikiranye neza, bimeze bite? Aba ni bande? Nibyo kubakira bivuze iki hariya muri Kongo Kinshasa? Nibyo rwose, nyuma y'uko Tshisekedi yeruye ko yiyemeje gushyigikira abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda by'umwihariko biciye muri FDLR, bikavugwa ko yagiye yakira abayobozi cyangwa abashyigikiye FDLR, harimo n'umuhungu wahoze ari Perezida Habyarimana, perezida ubutegetsi bwe habayeho jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Rero amakuru ahari nuko nyuma y'uko Tshisekedi yagiye bivuga inshuro nyinshi, ndetse binavugwa ko Kinshasa arimo cyangwa mu biganiro bya Rwanda ubutegetsi bwa Tshisekedi birangiye bwanze umugambi wo gusenya FDLR bwari bwemeje. Rero amakuru aremeza ko aturuka mu biro bya Tshisekedi ahamya ko yasezeranije FDLR kuyifasha, ndetse arimo gusohoza ayo masezerano, abazana cyangwa ategura kuzana bamwe mu bakomeye cyangwa se abari inyuma ya FDLR. Ni inyandiko y'ibanga yo ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 7 yashyizweho umukono n'umuyobozi w'ibiro bya Tshisekedi. Iyo niyo nyandiko igaragaza uwo mugambi. Uyu wabishyizeho umukono umuyobozi w'ibiro bya Tshisekedi yitwa Anthony Kinzo Kamole. Ni ikimenyetso rero cy'uko Tshisekedi amaze igihe mu biganiro na guverinoma ya Niger kugira ngo yohereze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aba banyarwanda b'abajenosideri batandatu. Aba banyarwanda nabakurikiranwaga n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha rwashyizweho rwakiriweho u Rwanda iseteri, hamwe bamwe muri bo bafunguwe nyuma yo kurangiza igifungo bakatiwe ubwo bahamwaga uruhare bagize muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, harimo kandi n'abagiye bagirwa bere. Aba banyarwanda ni Sagahutu Innocent, hakabamo Nzuwonemeye François Xavier, hakabamo Mugiraneza Prosper, hakabamo Nteziryayo Alphonse, hakabamo Ntagerura André, hakabamo na Zigiranyirazo Prote. Uyu nguyu yari na muramu w'uwahoze ari Perezida Habyarimana. Ni abantu bari bakomeye muri leta ya Habyarimana, bateguye ndetse bakanashyira mu bikorwa jenoside. Abantu batifuje ko amazina yabo atangazwa
bo kwa Kisekedi cyangwa mu buyobozi bwa Kisekedi bahamije ko Kisekedi yohereje mu ibanga intumwa yihariye yitwa Ali Liliasu Diko muri Niger kugira ngo imusabire ko aba banyarwanda bakoherezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umwe muri bo yagize ati kuva muri Nyakanga n'ukwezi kwa karindwi ibiganiro hagati y'intumwa za Kisekedi ikaba n'umujyanama we wihariye na leta ya Niger birakomeje kugira ngo aba bantu bazoherezwe. Urwego rwashyiriweho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpanabyaha RMCTR rwatangaje ko tariki ya 15 Nyakanga ariko kwezi kwa karindwi Minisitiri w'Intebe wa Niger yahuye na Diko na Kadidiatu Hamadu umwavoka wunganira aba banyarwanda tariki ya 14 Kanama. Aba bantu Kanama ubwo n'ukwezi kwa munani aba bantu baganiriye n'intumwa ya Kisekedi. Nubwo urukiko rwa Loni rwagize bamwe muri bo abere abandi rukabarekura imburagihe, bamwe muri aba bantu bakomeje kwijandika mu bikorwa byo kurwanya u Rwanda bigaragara ko batigeze bahinduka kandi bisa naho batagerwaho n'ingaruka z'ibyaha bya jenoside bakoze. Umugambi wa Kisekedi ni ukwinjiza aba bajenosideri muri FDLR, umutwe w'iterabwoba uhabwa intwaro n'ubundi bufasha na Kisekedi cyangwa ubutegetsi bwa Kisekedi, ubu ukaba unakorana n'ingabo ze bwite FARDC. Yizeye ko bazakuraho leta y'u Rwanda kandi nicyo cyifuzo abajenosideri bamaranye igihe. Ingengabitekerezo ya jenoside aba bajenosideri bakomeje gukwirakwiza n'imvugo z'urwango ku Rwanda bihura na gahunda ya Kisekedi ushaka kubacumbikira no gukorana nabo kugira ngo bahungabanye u Rwanda. Gusanga FDLR muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni inzozi Kisekedi ashaka gufasha aba bantu gukabya nka Sagahutu wahoze ari kapiteni muri Exfar ubwo yarikurwaga muri 2014 atararangiza igihano. Yagerageje kwinjira muri FDLR muri 2017 anyuze ku mupaka w'u Burundi. Muri Werurwe ariko kwezi kwa gatatu 2024 Sagahutu wari wahamagawe na Kisekedi yagerageje kwinjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akoresheje andi mazina yari yanditse ko pasiporo yakuye muri Burkina Faso yagombaga kubanza kunyura muri Mali agakomereza muri Tanzania ubundi akinjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akayobora uyu mutwe w'abajenosideri. Gusa urugendo rwe rwarasubitswe ubwo aya makuru yajyaga ku karubanda. Sagahutu yagaragaye anumvikana mu binyamakuru ahamagarira abantu gukuraho leta y'u Rwanda, asobanura neza ko afite umugambi wo kwifatanya n'imitwe yitwaje intwaro ishaka guhungabanya u Rwanda. Umugambi wa Kisekedi wo gukomeza guhuza abajenosideri batorotse ubutabera kugira ngo bongerere imbaraga umutwe wa FDLR werekana intego y'igihe kirekire afite yo gushoza intambara ku Rwanda. Ngira ngo iki gikorwa kirakomeye cyane kandi twakwita ko ari igikorwa niba ndacyita rutwitsi, niba ndacyita kisinze uburyo ndacyita kuko birakomeye kugira ngo afate abantu ibindi bihugu byanze we abiyegereza azi neza ko ahana imbibi n'u Rwanda. Bwana Mushakamba, muri bariya abantu bavuze batandatu Kisekedi yemereye kuza bakaba muri Kongo, hari uwo wavuze witwa Zigira Nyirazo Protazi, ngira ngo wanabivuze yari muramu wa Habyarimana avukana n'umugore wa Habyarimana. Ikindi twakongeraho ni uko yari azwi ku kazina ka Zede. Yego, bamwe izina rye bararihinaga bakamwita Zede, ngira ngo yanabayeho prefe w'icyahoze ari prefecture ya Ruhengeri. Ibi rero ngira ngo Bwana Mushakamba, ibi bintu bivuze iki? Ese bariya abantu nibagera hariya bazakora iki? Ese ntibagiye gukomeza iriya politike yabo ya kera y'ingengabitekerezo ya jenoside? ngira ngo ukurikije ibintu bibera muri Kivu ya ruguru no mu bindi bice bitandukanye ahantu hose abari yaba umusirikare wa Kongo ariko bakeka ko ari umututsi, yaba ahantu hose babona umuntu wo mu bwoko bw'abatutsi muri Kongo ndetse n'undi wese ubashyigikiye
murabizi ko twikwa ku karubanda akicwa nabi bose bakicwa, abamama bambika ubusa bagakubitwa bakicishwa amabuye. Biragaragara ko umugambi we uhari, ahubwo agikeneye gushaka abandi bahuje uyu mugambi kugira ngo bawushyire mu bikorwa, babishyire ku karubanda, isi yose bimenye. Ni ibintu nyine bashaka kugira bitagatifu mu gihe ari amahano ari gukorwa. Rero biragaragara ko Tshisekedi afite umugambi mubisha cyane ku Rwanda, ariko biza bishimangirwa no kuvuga ngo telekomande iyobora ubutegetsi bwa Kinshasa ifitwe na FDLR, kuko ku bwanjye umuntu uzi amateka yo muri aka karere, umuntu uzi ibyabaye mu Rwanda, umuntu uzi uburyo amahanga yamagana jenoside, ntabwo yagakwiye kwiyegereza aba bantu, azi neza ko afite umugogoro wo kuba abana na FDLR, nazo kandi zitamumereye neza cyane ko nabo bajya bavuga ngo FDLR zihari zabamariye abantu. Arakoze bwana Mushakamba. Reka tugere ku ngingo ya kabiri. Urubyiruko rubarizwa mu bice byabohojwe na M23 rwaba rwayizeje ko rugomba kwifatanya nayo. Iyi nkuru imeze ite? Bimeze bite? Ni impamo? Bimeze bite? Nibyo, ni impamo. Urubyiruko rwo mu bice bigenzurwa n'ihuriro Alliance Fleuve Congo ribarizwamo M23 mu ntara ya Kivu ya ruguru rwiyemeje guhangana n'abakwirakwiza urwango muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagamije kubacamo ibice. Byavugiwe mu biganiro byahuje urubyiruko. Uru rubyiruko rwahuriye muri picnic yabereye mu mujyi wa Kiwanja muri teritwari ya Rucuru tariki ya 14 z'ukwa 9 2024. Ni urubyiruko rwaturutse Kiwanja, Rucuru, Masisi no mu bindi bice bigenzurwa na AFC ribarizwamo umutwe M23. Muri abo bahuye karimo urubyiruko ruhagarariye abandi, urufite impano mu mikino itandukanye, urwiga mu mashuri abanza n'ayisumbuye, n'urukora ubwubatsi ubushabitsi butandukanye. Uru rubyiruko rwiyemeje kurwanya amakuru y'ibihuha n'abiba urwango mu baturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. ruvuga ko rugiye gufata iya mbere mu kuyavugurura ku rwego rwo kunga ubumwe, aho bagize bati twaganiriye ko hazaza hacu hatari urwango rw'amoko n'amatsinda y'abagizi ba nabi barimo Wazalendo n'abandi bakoreshwa na Tshisekedi. Ati amahoro ntabwo ari ikintu cyubakwa ngo gihite kirangira, bisaba urugendo. Turashimira AFC M23 yadufashije guhura na bagenzi bacu baduturuka mu moko atandukanye kandi tubanye neza. Umuvugizi wa AFC M23 mu rwego rwa politiki Laurent Kanyuka yasabye urubyiruko rwitabiriye ivyo picnic kuba umusemburo w'urukundo n'amahoro, bakima amatwi abashaka kubacamo ibice bitwikiriye umutaka w'amoko. Yabasabye kwitandukanya n'ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kurasa, gukinagiza abaturage, gukwirakwiza imvugo z'urwango no gukangurira urubyiruko kwambura ubuzima abenegihugu mu kiswe Wazalendo. Ati ihuriro rya Fleuve Congo, Alliance Fleuve Congo rikomeje gahunda yaryo yo kubana mu mahoro no gushyira hamwe mu mutekano usesuye. Kuva mu mpera z'icyumweru gishize M23 ihanganye n'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro ya FARDC, imitwe ya Wazalendo n'indi mitwe itandukanye yose ifatanya n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu mirwano ikomeye, ndetse M23 ikomeje gutsinda. Rero urabona ko uru rubyiruko rwagize ruti muzarwana intambara y'amasasu n'indi ya politike, ariko natwe y'urwango tuzakomeza tuzayirwana kandi tuzabafasha, cyane ko urubyiruko ari rwo rufite iya mbere mu buryo bwose mu gukoresha ikoranabuhanga bitwaza bajya mu social media n'ahandi. Urumva ko AFC M23 yungutse amaboko y'ingenzi. Urakoze cyane bwana Mushakamba. Birumvikana ko AFC M23 yungutse amaboko mashya, ziya n'imbaraga ziyongereye. Reka dukomeze twerekeze amaso Rwanda. Amasaha yaba agiye kuba 48, ibiganiro byabaye nta myanzuro irasohoka ngo yabaye yanze yabuze. Nibyo, iyi myanzuro banze kuyisohora. Kutayisohora bisobanuye ikintu gikomeye cyane, bisobanuye ko ibyo twavuze ko abira biganiro nta kintu bizamara bibaye impamo, kuko
n'ibiganiro byabanjirije ibi, usibye umwanzuro wo kuvuga ngo bazongera guhura kuri iyi tariki, nta kintu cyavuyemo kizima, nta myanzuro yashyizwe hanze. ikigaragara kuba imyanzuro itari myiza, itagaragara, idasohoka, bije bisanga icyemezo cyafashwe na leta ya Kinshasa yuko nta byaba ibiganiro imbonankubone na FCM 23 byaba gahunda yashyizweho n'inyabutatu igizwe n'abashinzwe iperereza bo muri Angola, mu Rwanda no muri Congo, byaba byarateshejwe agaciro na Kinshasa, bityo imyanzuro kubura bikaba bije bisanga byiyongera kuri icyo kibazo. Bwana Mushakamba, ibi bintu byo biraza gucura iki? Ese twitege ko twongera kubona ibiganiro byongera kuba? Twitege iki? Ibi ni ibivugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ibiganiro byo nibi nta kintu bimaze byarabaye kuva mu kwezi kwa karindwi. Habaye inama ibaye ya ndumva yari ya gatatu mu nama zahuje abaminisitiri, niba atari iya gatatu ni n'iya kane. Kuba ba minisitiri bakicarana inshuro enye ntihagira ikintu kivamo, bisobanuye ko bataga inyuma ya Huye nk'uko bivugwa mu Kinyarwanda. Ikindi ariko twe twabivuze tuti ibiganiro bitarimo M23 nta kintu bizamara. Byavuzwe rimwe, tubivuga kabiri, tubivuga gatatu, tubivuga kane, ko ibiganiro bitarimo M23 nta kintu bizamara. Ngira ngo zimwe mu mpamvu zituma ibiganiro bipfa ubusa nuko Kinshasa itangira yemera, ariko byagera ku musozo wagira ngo batangira bumva ingingo, ariko bagera ku musozo bajya kujya aho gusoza cya gikorwa, FDLR ifite telecommande ikahita ikanda buto ya cancelling cyangwa yo kubyanga, bakahita bayikanda, ariko bakahita bashyiramo imwe mu ngingo, cyane ko imwe mu ngingo ivugwa yabyishe byose. Bavuze bati RDF nive muri Kongo, bati RDF u Rwanda rufite muri Kongo, abandi bati M23 ni RDF. Ibintu byose bitabizambiraho. Ese ibi biganiro ntibiza gupfuba nka bya bindi twabonye by'i Kampala? Ibi byo byapfubye, ahubwo iby'i Kampala byo nibura byapfubye, wenda babateranya umunsi umwe cyangwa bari batarahura, ariko birabyo bipfubye bahuye kane. Bisobanuye iri pfuba ry'ibi biganiro ntabwo rihutera, ntabwo rihembera umwuka w'intambara. Birumvikana rugiye kwambikana, kuko niba ibiganiro byo byari byitezwemo amahoro bikaba byanze, umuriro ugiye kwaka rwose. M23 FC ifata ibice, Kongo nayo yongereza n'amadrone, yongereza n'indege zikanurwe, kuko byamaze kugaragara ko iriya ntambara Kongo niyo yagira gute nta mbaraga yakoresha kugira ngo ibe yasubiza inyuma M23 amaze kugaragaza ko ikomeye, igaragaza ko igisirikare cya Kinshasa n'ababafasha ari insina ngufi imbere yabo. Bwana Mushakamba, dukomeze. Hari amakuru agaragaza yuko Tshisekedi ntabwo akizera abakongomani, ngo asigaye yirindirwa n'abanyamahanga. Aya makuru kandi ndizera ko yakurikiranye, bimeze bite? Nibyo bimaze iminsi bivugwa ko Tshisekedi afite abacancuro. Byatangiye kugaragarira ubwo Tshisekedi yajyaga muri Lubumbashi, hagaragara abacancuro, bamwe bati ni aba Blackwater, abandi ni abacancuro bo mu Burusiya, ariko amakuru noneho aremeza ko aba bacancuro ari abanya-Isirayeli, bo mu kigo cyo muri Isirayeli, sosiyete ya gisirikare yo muri Isirayeli yitwa Yariv Chin. Iyi sosiyete rero niyo ifite aba bacancuro, yahoze ibarizwa mu ishami rya Chin Bet rishinzwe umutekano w'imbere muri Isirayeli, by'umwihariko muri unite ya 730 ishinzwe kurinda abayobozi bakomeye muri Isirayeli mu myaka ya za 2000. Kandi abasirikare biriya sosiyete nibo bacungiraga umutekano ambasade ya Isirayeli muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi sosiyete ya Yariv Chin kuri ubu yamaze guhinduka ikigo cyigenga gitanga ubujyanama ndetse n'umutekano uzwi nka Yariv Chin Consultant and Security. Kuri ubu niyo imaze igihe icungira umutekano Perezida Tshisekedi. Ikinyamakuru kigira inkuru z'ubutasi cyane cyitwa Africa Intelligence
kivuga ko usibye gucungira umutekano Tshisekedi, iriya sosiyete inamaze igihe iha imyitozo abasirikare babarirwa ku 1,600 bo mu mutwe ushinzwe kumurinda cyangwa kurinda Tshisekedi. Ni imyitozo aba bakomando bahererwa i Lubumbashi mu ntara ya Katanga. Ni imyitozo amakuru avuga ko bafatanyamo n'indi sosiyete yo muri Israel yitwa Sanilge iyoborwa na Major General Retired Loni Numa wahoze mu gisirikare cya Israel. Abacancuro bo muri Israel Tshisekedi yitabaje ngo bamurinde, biyongera ku bandi b'abanyaromaniya Kinshasa imaze igihe yaritabaje ngo bayifashe mu ntambara ihanganyemo n'intare za Sarambwe. Havuzwemo kandi n'abandi barimo aba Blackwater ndetse n'abandi bacancuro batandukanye ndetse n'aba Wagner, ariko bose baratsinzwe. Aba nabo baje kwibera imbere ya Tshisekedi, ntabwo baje ku Rwanda. Bwana Mushakamba, kuba arindwa n'abacanshuro bo muri Israel n'abandi b'abanyamahanga nk'abo ngabo, bivuze iki kuri FARDC, bivuze iki ku bukungu bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Bivuga bitomora uti kuba arindwa n'aba FDLR akanarindwa n'aba bacanshuro, bisobanuye ko ntabwo yizeye bene wabo. Kutabizera bisobanuye ko atazabubakira ubushobozi, kuko ntabwo azananirwa kubaka ubushobozi bw'abamurinda ngo ajye kubaka ubushobozi bw'abandi. Bisobanuye ko umutungo w'igihugu n'imbaraga z'igihugu ari kuzitakaza mu kubaka abanyamahanga no gukiza abanyamahanga kurusha kubaka abanyagihugu. Bisobanuye ko rero iki gihugu ntacyo afite ku mutima, nubwo akiyoboye. Ni nko kuvuga ngo nambaye inkweto zitari izanjye, hahandi umwana agenda akandagira mu misumari, hahandi umwana agenda asiga atera imigera amabuye kugira ngo izo nkweto zitari izo zihime cyangwa ahime uwazimutije zisaze vuba. Binasobanuye no gusahura igihugu mu yandi magambo, kuko umucanshuro ahembwa menshi ugereranije n'umwenegihugu, kandi amafaranga ye aba ajyanwe mahanga, ntabwo aguma mu gihugu. Twavuga ko ari gusahura yirundaho, ahubwo asahura aho abandi. Nibyo navugaga ati ni nko kwangiriza, ni ukwangiriza kurusha kuba no gusahura ngo yigwizeho ibyo bita ku indonke. Ahubwo we arimo yangiriza, asahura igihugu ariko amena hanze. Turabyita kwangiriza kurusha kubyita gusahura. Reka urakoze Bwana Mushakamba, tubitege amaso, tuzakomeza tubigarukeho mu gihe bigihari. Tujye kuri iyi ngingo isoza, turebere hamwe. Ni kenshi tuvuga ku kurindimuka k'ubukungu bw'u Burundi, ibi bikaba bigaragarira mu bikorwa bitandukanye. Uyu munsi ho byabaye agahomamunwa, umupolisi mukuru yagaragaye yiba ibyo bita ibitoro, ni amavuta, kuri sitasiyo. Ibi bintu wabikurikiranye, inkuru wayikurikiranye, bimeze bite? Nibyo, mu Burundi ibintu twavuga ngo byadogereye, kubera ko nyuma y'uko muri iriya minsi yashize hagaragaye videwo ya perezida w'inteko ishinga amategeko ajyanye kugura esanse mu kabido. Ubu noneho umupolisi mukuru yafashwe ari kwiba esanse. Uyu mupolisi ufite ipeti rya brigadier ukorera kuri sitasiyo ya polisi ya Rugombo mu ntara Cibitoke mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'u Burundi, yafashwe n'inzego z'ubutasi yiba lisanse kuri iyi sitasiyo yo mu murwa mukuru wa komini ya Rugombo mu ijoro ryo ku itariki ya 13 rishyira ku itariki ya 14 z'ukwa cyenda. Abaturage basabye ibihano bikomeye kuri uyu mupolisi na bagenzi be bafatanije, mu gihe komiseri wa polisi muri iyi ntara yemeje aya makuru, ashimangira ko iperereza rigikomeje nk'uko iyi nkuru dukesha SOS Media Burundi ibivuga. Uyu mupolisi mukuru yafatanwe amajerekani 20 ya lisansi yari arimo kuyuzuza kuri sitasiyo ya lisansi mu murwa mukuru wa Rugombo. Hakurikijwe amakuru aturukaho, uyu mupolisi hamwe n'abayobozi b'iyi sitasiyo bafatanije na komiseri wa polisi muri komine ngo bari bafite akamenyero ko kwiba iyi esanse. Aya makuru amwe yerekana ko aba bakozi ba polisi y'igihugu cy'u Burundi bakundaga buri gihe kujya
kuri iyi sitasiyo ya esanse bavuga ko baje kuharindira umutekano mu gihe abakozi bayo batashye. Umwe mu bashinzwe umutekano wasabye ko amazina ye atatangazwa, yavuze ko aba bapolisi bombi batwaraga amajerekani menshi yuzuyemo lisanse bakajya kuyagurisha magendu ku giciro gihanitse. Uyu mupolisi wamaze gutabwa muri yombi kuri ubu ari muri kasho y'ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza cy'u Burundi. Ngira ngo ni ikigaragaza ko nyine ubukungu bumeze nabi, polisi ntihembwa, iri gushaka uko yakwiba esanse. Ni ikigaragaza ko igihugu kigeze aharindimuka, kuko niba umupolisi ufite ipeti ari ujya gukora amanyanga nk'ariya noneho yo kwiba esanse bakajya kugurisha mu binuza, nibura umupolisi nk'uyu yagakoze ubujura buri ku rwego ruri hejuru kurusha ubujura bwo gufata amajerekani angahe bakajya kugurisha. Yego, urakoze bwana Mushakamba. Ngira ngo tugeze ku umusozo w'amakuru yacu uyu munsi. Tubibutse rero ingingo z'ingenzi zari ziyagize. Ingingo ya mbere yagiraga iti Tshisekedi yemeye kwakira abajenosideri barangije ibihano babaga muri Niger. Aba ni abanyarwanda bahamwe na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda, bakaba bari barakatiwe n'inkiko bararangije ibihano babaga muri Niger. Tshisekedi rero byagaragaye ko yabasabye ngo baze babe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingingo twaganiriyeho ni urubyiruko rwo mu bice byafashwe byabohojwe na FCM 23 rwiyemeje rero gufatanya nayo mu bikorwa byose byo kugarura amahoro. Ikindi twarebye imyanzuro y'inama ya Rwanda, amasaha agiye kuba 48 imyanzuro itaraboneka, bigaragara ko ari ikibazo nk'uko byagiye bivugwa. Twaganiriye nanone ku bacanshuro bo Israel barinda bwana Tshisekedi Chilombo, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tunarebera hamwe iby'umupolisi mukuru w'i Burundi wafashwe yiba esanse kuri sitasiyo agafatanwa amajerekani atagira ingano. Bwana Mushakamba, rero twibutse abadukurikiraga abakunzi bacu ko twari hamwe kuri radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki ndetse n'Umuco Wacu TV. Abadukurikira rero turabasaba gukanda subscribe hombi kugira ngo amakuru yacu ajye abageraho adatinze, kandi bakande like, bakande share kugira ngo amakuru yacu bayasangize inshuti zabo. Turabashimiye rero kuba badukurikiye. Umugoroba mwiza. General Sentama, Bwana Mushakamba nawe wasezera abatwumva. Yego, murakoze cyane bakunzi b'Umuco Wacu TV, bakunzi ba radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Mana ikomeze barinde kandi baho umugisha. Murakoze cyane.